ni umwe mu bakinnyi ba filime bafite agatubutse, ni umwe mu bagabo bahinduye sinema uyu munsi uko tuyibona bayishyira ku rundi rwego. Tyler Perry. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka by'umukinnyi wa filime akaba n'icyamamare ikirangirire Tyler Perry. Kankwibutse ko yica nitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ubuzima bwa style batandukanye b'abakinnye amafilime, tukakubwira filime bakinnye ku buryo uteze byagufasha kuzireba, tukakubwira utundi tuntu n'utundi ku ba celebrity bagiye batandukanye. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo ducika n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Niba kandi subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Ga dutangire twirebera ubuzima bw'umustar ukina filime Tyler Perry. Yavutse ku wa 13 Nzeri umwaka w'1969. Amazina nyakuri yitwa Emmett Perry Jr. Yavukiye mu buzima bugoye, aho yakunze guhura n'ibibazo byo guhohoterwa ndetse no gufatwa nabi n'umubyeyi we. Nyuma yaje guhindura izina rye yitwa Tyler mu buryo bwo gutandukana n'ubuzima bwo mu bwana bwari bugoye. Tyler Perry yatangiye umwuga we mu mwaka w'1990. Yandika imikino ya théâtre, izi zabaga zishingiye ku bukristo ndetse no ku buzima bw'abirabura. Akandika inkuru zishingiye ku muryango. Yamenyekanye cyane cyane kubera umukino wa I Know I Have Been Changed. Nubwo wabanje guhura n'ibibazo by'ubushobozi, yaje gukomeza gukora izindi nkuru zishyira imbere ubutumwa bw'ihumure, urukundo ndetse no kwihangana. Umunyabwenge unafite urugero rwihariye mu gukemura ibibazo by'imiryango. Yakinnye umwanya mu mafilime menshi nka Diary of a Mad Black Woman, yakinnye mu mwaka wa 2005, Madea's Family Reunion mu mwaka wa 2006, Madea Goes to Jail mu mwaka wa 2009, A Madea Family Funeral mu mwaka wa 2019. Madea yabaye ikimenyetso gikomeye mu ruganda rwa sinema y'Amerika, bituma Perry aba umwe mu bantu b'abirabura bagize impinduka ikomeye muri Hollywood. Mu mwaka wa 2008, Tyler Perry yafunguye Tyler Perry Studios, ayifungura muri Atlanta, hani muri Georgia. Iyi studio ni imwe mu nini ku isi, ifite ubushobozi bwo gutunganya filime n'ibiganiro bitandukanye. Mu mwaka wa 2019, Tyler Perry yabaye umwirabura wa mbere ku isi watangije studio igenga ifite ibikorwa remezo bwite. Yagize uruhare rukomeye mu gufasha abakinnyi n'abanditsi b'abirabura kubona amahirwe muri sinema. Tyler Perry yinjije amafaranga menshi binyuze mu mafilimi, ibiganiro kuri televiziyo n'ubushakashatsi bwe. Forbes yamushyize ku rutonde rw'abahirwe ba miliyari kubera umutungo we ugera kuri $1 billion. Uyu yatsindiye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Yatsindiye igihembo cya Oscar yatwaye mu mwaka wa 2021 kubera ibikorwa bye byo gufasha abantu. Beth Honors. Tyler Perry azwiho gufasha abatishoboye. Yakunze gutanga inkunga mu miryango ifasha abakene, ashyigikira abagizweho ingaruka n'ibiza, kandi atanga amahirwe ku rubyiruko rukeneye ubufasha. Tyler Perry ni umwe mu bantu b'ingenzi bagize uruhare rukomeye mu iterambere rya sinema n'imyidagaduro muri Amerika. Yerekanye ko umuntu ashobora kuva ahantu habi akajya ku rwego rwo hejuru binyuze mu kwihangana, umurava no kwizera impano ye. Wakoze kunkurikira. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.